Haleluya, amahoro y'Imana abane natwe mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV. Turabakunda aho muherereye hose, Uwiteka Imana abishimire. Ndabakunda cyane kubw'ibitekerezo byanyu muduha kudushigikira. Imana ibaha umugisha namwe ibashigikire. Ngiye kukubwira ikimenyetso cy'umuntu ukuroga. Kugira ngo uzamenye umuntu ukuroga, ikimenyetso ni uko agenda avuga ngo runaka ni umurozi. Kubera ko hari ibyo agukorera bikanga, kubera ko yarakuroze biranga, niyo mpamvu agenda avuga ngo uri umurozi. Icyo ni cyo kimenyetso cy'umuntu uzakwereka ko akuroga kandi ko ari umurozi. Uwiteka agushigikire. Umurozi ntacyo yahindura ku mugambi w'Imana. Tuza umutima, Kristo ari kumwe nawe. Amina.